payabak po kay katangan. Iabetala po ka rin kay katamong panalangin, kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Giao, Constantine Bresilda and Christopher Apilwar, Richard Paulo Rey, Ricardo Giao, Rosario Gasa, Edgardo, Edwin, Renato, and Roel Gasa, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Noli Harold Christopher, and Melvin Lagman, Joy Gonzalez, Jose and Yoli Yusi, Kevin and Maria Angela Lord Kendiala, Edwin and Cheryl Gasa, Eddie Gilas, Angel and Ines Gosum, Ronnie Gatus, Ning Paharit, Rivera and Cuenco family, Ruming Ocampo, Ernie and Lilibet Echeque, Jose Ocampo, Aurora Domingo, Gueco Bustamante, Sotomango, Dunca de Vera and Ocampo family, Christina and Christopher Justin Baste, Mary Ann Castro, Neneng Between, Domingo David, Apo Faye, Birthday Dari, Kit Ligaya Arcilia, Joel Arcilia, Ira Nia Cruz, Paroking makapasubaling kayaduanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlene Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Nel Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Eileen Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Nicolas Dison, Renz Marion Tiamson, Joshua Angeles, John Alfred, Aliana Marie, Anika May, April and Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel, TJ Castro, Jeronimo Gatus, Michael Ann Faharit, Mark Jenner and Jerry May Faharit, Arturo Torres Jr., Ruth Ann, Leo and Ria Minerva, Minerva Concepcion, Carissa Marie Charmaine Ronilo, Jennifer Rain Jasper, Conrado Visda, Cecilia Cruz, James Benedict Layug, Betty Ong, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Romanita Giao, Roel Bautista, Bain Seta Sate, doctors, employers, and patient of Pampanga Medical Specialist Hospital, Karen Ustimbaste, Anselmo and Clarita Sanchez, Maria Alexis Ocampo, Abigail Manalo, Annie Kate Manansala, Paraking Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Gloria Lopez, Josie Inco, Terry Davis, Marcelino Lagman, Jane Caburata, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Fatima and Dolly Manlutak, Marcos Sunglaw, Ines Gosum, Ramses Tala, Yolanda Malasaki, Romeo Lasco, Roberto Gibara, Rina Kayanan, Ray Francis David, Ray's King and Chaira Magtoto, Lengleng Gueco, Paraking Kapayapan ding Kaladwara di, Jerome Maria Julian Simeon, Lauriana Felino Salome, Jose Sr., Isabel Evelyn Aguas, Angel Amparo Felicidad Melanio,
Paulino Patricia Among Osegiao, Dr. Benvenido, Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilia Julia Julio, Medalia Harmelcar, Renato Rosario, Flora Melchor Leonila, Constancia Froilan Quintin Sr. and Jr., Belenciana Roberto Belen, Dominador Cristeta, Antonio Maria Emerenciana Marcial, Trinidad Roberto Mirihilda, Lebrada Rodencio Reynaldo Nenita George Torres, Antonio Victor Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz Magdaleno, Severina Andres Clara, Benedicto Arsenia, Jerry Arsenio, Maria Angel Veronica Epipanyo, Maria Rosa Prudencio Jolan Rodolfo, Lucila Lucia Pacifico Sr. and Jr., Felipe Estrella Gemma Columbina, Nicolas Sapolonia, Pablo Hermihilda Victoria Felipe, Herminia Antonia Maribic Jose Lopez, Fortunata Osegasa, Maria Jesus Gloria Valentino Jaime, Ernie Mirna Pablo, Jimmy Benita Pacifico Jerry Alice, Elena Reynaldo Saturnino Ruben Sr., Maximo Wilmar Genaro Encarnacion, Marcelino Angelina Antonio Rebecca, Rebecca Cuevas, Cirilo Cuenco, Francisco Domingo, Rapi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Anita Chipe, Benamin Kayanan, Darwin Kayanan, Romualde Kayanan, Ernesto Kayanan, Benita Rufina Mateo, Maria Pablo Francisco, Belenciana Nicasio Lydia Erlinda, Roberto Isidro Segundina, Alfredo Barbara Joy, Benji Aldrin Emerenciana, Simang Esong Endong, Jose C., Gerardo Bayang Siling Bining, Benvenido Ronquillo, Sr., Aurora Francisco Jaime Gosum, Abelino Hayden Nida Jordan Racing Ferrer, Pedro Loling Rico Rosalina Renz, Lolita Rodrigo Roji, Renato Kayanan, Leonardo Makaspak, Bartolome Marino Sr., at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na reta nga lanang makaga nakapakarela. Kapanyawsan karing kakasal, Rogelio David ning Santa Lucia, San Fernando, kasalya kang Marquis D. Coronel ning San Juan Nepo, king October 7, ing kasalda, king Santa Lucia Paris, San Fernando. Carlos Joseph Torres ning San Juan Bautista, kasalya kang Justin Cames Bugos ning San Simon Pampanga, king October 28 ing kasalda, king Immaculada Concepcion Paris, Guagua. Irizal B. Del Castillo ning San Antonio Lubao, kasalya kang Cristel S. Aguilar ning San Miguel, king October 3 ing kasalda, Ketty Pisamban Betis. Elwin Arla and Serrano ning San Juan Bautista, kasalya kang Carmela Marie Patawaran ning Minalin, king October 10 ing kasalda, Ketty Pisamban. Loren C. Datu ning Santa Ursula, kasalya kang Jenny Rose T. Bisda ning Santa Ursula, king October 5 ing kasalda, Ketty Pisamban. Nung atin pong balong kasangkanan, ban matuloy deting kasal, pakisabi namo pong King Kura Paroko o King Paris Priest. Salamat po.
mabagayang may Isa na tayo po yung kiyakatang dalit. Inginu maganakaya, inginu mapaglunos siya. Mabagal yang paimwa at lusok mapaglunos siya. Inginu maganakaya, inginu mapaglunos siya. Mabagal yang paimwa at lusok mapaglunos siya. Inginu maganakaya, inginu mapaglunos siya. Mabagal yang paimwa at lusok mapaglunos siya. Isang pa po. Inginu maganakaya, inginu mapaglunos siya, mabagal yang paimwa at lusok mapaglunos siya. Tutukitan po king pamagkanta. Inginu maganakaya, inginu mapaglunos siya, mabagal yang paimwa at lusok mapaglunos siya. Inginu maganakaya, inginu mapaglunos siya, mabagal yang paimwa at lusok mapaglunos siya. Balang panahon no ginukuyan ka, balang panahon no ginusamban ka, kalegot kauran ka nawan kaskupan, tula mo ginukin puso sa slang. Ating panahuling pamamain, ating panahon ka
Ating panauhin pamanalis, ating panahon mamagsaya naman, ating panahon mamagsalpan, ating panahon pamalerang naman. Timbalang panahon no ginupurian ka, timbalang panahon no ginusamban ka, kalerdot kauran kanawan kaskupan, tula mo ginuking puso kusasya. Ating panahon, ating panahon, ating naman, ating panahon, ating panahon, amanukse naman. Timbalang panahon no ginusayan ka, timbalang panahon no ginusamban ka, kalerdot auran kanawan kaskupan, tula mo ginuking puso kusasya. Ating panahon pamamahalan, ating panahon pamalipunaman, ating panahon katahimikan, ating panahon magsalita naman. Timbalang panahon no ginupurian ka, timbalang panahon no ginusamban ka, kalerdot kauran kanawan kaskupan, tula mo ginuking puso kusasya. Kilagay ng pampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo, manatili kay kaya. At kay kaantimurin, Kalukurang kapatid, misan pa, inampangana na katani nga pong Ginoong grasya, bang kanita lumapit tamo kaya, kapamilatan iting misa. At yung pagnasana ang pagnasa ni nga pong Ginoo. Emo yung katmuan na katang grasya, nun pasulungan na katamo king pamakiwangis kaya. Lalong-lalo na king pamipakit ng alangag kang lugod at pakalulo. O ining grasya nga duwanda mo, kabang yung pangtaya iting badalamisa, na sana yung kay katang lugod, yung kay katang pamamatawad, kaya tamo dirinan sukad, kalupa na mo ni papakit na kay katamo. Buklat halangin ni puso tamo, para bang kanita, tanggapan tamo yung yampang ng lugod at pakalulo ng apong Ginoo. Bangkumpisal ko kin Diyos sa mayupayan tutu, at kay kayo kapatad, uling may kasala kumbina, kingisip, amano at dapat, at miyailuwang kakulangan. Uli nito ay panigapuko, ang Santa Maria Kapilan ng Birhen, karisab ng Anghel ang Pong Santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. Kin Diyos sa mayupayan tutu, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawa na rin kasalanan tamo, itala na katamuan sana kimbiye alangangga. Amen. Pakalulog, Ginoo pakalulog. Mismo makalulog, makalulog. Pakalulog, Ginoo pakalulog, Ginoo pakalulog. Gloria in excelsis Deo. Kaya king Diyos, king kapatas-katasan, ating yato,
Panalangin tamo. Huwag paming at Chubanwa, miglalang king sabla, balikdan mo kay kambalayan, king oras ng kayang pamangailangan, ulim bukod mong ika, impagmulanin kay kaming kapayapan. Pagkaluban me king dangalan, apakilala ka rin kalulo, king espiritu, at ipakit mo kay kami, indegulanan ng awis ng ming sumuyo, ban king makapakirake kami, king kapayapan ng Kristo, amidaw king biyena, king kasiwan ka rin sabla. Idiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Ing sisinop sa manglup at kamwa kakong kasaman. Makanyan man, karing makasalanan, iti ing karelang panugalyan. Ing tawong mapagbenggansa, tanggapan na ing benggansa ning ginong makibalo, karing kasalanan ning ninuman. Patawaran mo, ing sugat a pasari na keka ning kapara mong tao. At potang manalangin ka, kanito mi patawaran ing kekang kasalanan. E nakamtan ning tatanamwa king para ng tao, ing lunos ning Gino. Nung ing tao, sisinupiyang mwa king kapara ng tao, makanano yang makapanyawat kapatawaran, karingkeyang kasalanan. Tao kamupin, inya makatanam kang mwa. Dapot kanino ka manyawat kapatawaran, para karingke kang kasalanan. Emo kakalingwan, king datang ingaldo, ay ika, mate kamo, at malasoyo, ingke kang katawan. Inya ilako mo na ingmwa, at maminto ka karing utos ning Gino. Emo kakalingwan, ding kautusan, at kapay mwa, kingke kang kaparang tao. Ganakan me, ing tipan, ning kakatas-katasan, at kalingwan mo ring kakulangan. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing pong dalita mo, ing Gino maganakaya, ing Gino mapaglunos siya, mabagal yang pay mo at lusok mapaglunos siya. Tutukitan po king pamagkanta. Ingino maganakaya, ingino mapaglunos siya, mabagal yang pay mo, at lusok mapaglunos siya. Ingino maganakaya, ingino mapaglunos siya, mabagal yang pay mo, at lusok mapaglunos siya. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangataw, purian me lagyo ng banal, o kaladwa ko ing Ginoo ke kayang purian, sa blangkeya ke kape panabang emusana kakalinguan. Ingino maganakaya, ingino mapaglunos siya, mabagal ang pay mo, at lusok mapaglunos siya. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sabla kong sakit, pakayapa na ako. King kamatayan, kakabos na ako.
ing lugod na't lunos pagkalub na kako. Ingino magana kaya, ingino mapaglunosya, mabagay ang paimwa, at lusok mapaglunosya. Eya tatanamwa kenuman o mamusa ng alang kapupusan. E nakatamu papatulan agpangking depat tang kasalanan. Ni ablasanan man agpangkaring katang dewakan at kamalyan. Ingino magana kaya, ingino mapaglunosya, mabagay ang paimwa, at lusok mapaglunosya. Nung makananuya katas ing banwa, kingyatu, makanyan kalawak ing lugod na, karetang mikatakot kaya, nung makananuyang marayu ing aslagan at albugan, makanyan lakarayu kaya ring kakatang kasalanan. Ingino magana kaya, ingino mapaglunosya, mabagay ang paimwa, at lusok mapaglunosya. Ingino magana kaya, ingino mapaglunosya, mabagay ang paimwa, at lusok mapaglunosya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, alani numan kay katamu, ang mabibye para king sarili namo. At alamu namang mamamate para king sarili namo. Nung mabyeta mo naman para king Gino. Nung mateta mo naman para king Gino. Inya mabyetaman o mete, king Gino tapamurin, uling i Kristo, Mateya, at sinubliang mebe, para king maging ginura, ding mabe at ding mete. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Babyeke kakayo, ing metong abayong kautusan, mikakalugod kayo, nung makanano na kong liguran. Yung kinumanatilia kay kayo, At kekan timurin, pamamasang iba't yung maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Kanita linapat siya ni Pedro kang Jesus at kitnani. Ginoo, makatapilan ke patawaran ng kapatid kong may kasala.
Makatapitong ulit. Ali, makatapitong ukdo nga nang may kibat Jesus. Nunay 70 ukdong tiyapito. Uling kayarianan ng Diyos, kawangis ni ning metong ahari. Ami balak manyingil, kingutang na rin kayang ipos. Mapilan lapa mo ring ipos na inyang datang de ing metong karela, ang makitong utang 10,000 pesos kaya. Alaya nga pamayad, king kayang utang. Nya inutos ning kayang amo, imipisaliya, pati na yung kayang asawa, din kayang anak, at yung sablanang pibandyan, bayang makapamayad, king kayang utang. Siniklod yung ipos king arapana, ning kayang amo. Di na nyo ko pa pong dita kapanahon nga na may kisabing mayap. At bayaranan na kayo king sablang utang ko. Menor sing hari kaya, inya pepatawaran king kayang utang at pepabreneng meko. Naputin niyang kalwal na nitang mismong ipos sa ita, asa lubungan ning metong karing kalupa ng ipos, ang makiutang 500 pesos kaya. Kinuwel yun at saka ni Seka Labadal. Nga nang sinabi, bayaran mo ko, ingutang mo ka na ako. Sinuklo niya yung kalupa ng ipos, kingarapana, at may kisabi ang mayap, dinan mo ko pang panahon at bayaranan na ka. Dapat iya may bisa. Bagkus, pepasukol ni hanggang iya makapamayad king utang na. Panangkid na kaniti ring alawang ipos, may namdaman la. Nya mintala king hari at simbong de kaya ing sablang milyari. Uli na nita, pepayawis na ning hari ing ipos. Tao nga lang kwenta. Nga nang sinabi, pepatawaran na ka king kabilugan mong utang kanako. Uling may kisabi kang mayap. Sukat ka naman sanang lumunos king kalupa mong ipos. Dumakananura kang kelunusan. Mibuaya king mwa ing hari, at pepasukol na igipos, bayang magdusang gang iya makabayad ing kabilugan alagang inutang na. Nga nang may bupos sa Jesus, kimpa magsalita na. Makayan mo naman ang dapta na kay kayo ng igpakong at syubanwa. No imbalang metong kay kayo, kaya biyasang mamatawad manyaman king lubna, king kayang kapatid. Ing maya pabalita na ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kay Kao Kristo. So, mayap-yapin po kaya ang balita, inindindam tamo. Sinabi ko, mayapabalita na ng kikatang kaligtasan. Sinabi ko, kapurian kay Kao Kristo. Mayap-yapong balita, pero lawenta mo, makasakit yan, biyayan. Lawan tayo po, ining ebanghelyo, kindiwa na nitang milabasan ay ebanghelyo, kitang Domingo. At tatanda na niya pa po itang ebanghelyo, kitang milabasan Domingo. Halupa tayo itang ipus, mga lingwan tanggad. Niya milabasan na Domingo po, king Ginong Jesus, king ebanghelyo, sabi na patsing kapatid mo may kasalaya. Nang gawan mo, patsing may kasalaya kaya ka. I-Facebook mo yan, na sinabi na, lapitan me. Tandaan mo, alway itang may kasala. Yung may kasala kay katamo, itamo lumapit. Lapitan tayo. At ituro tamo, itang kayang kamalyan. Uling metong yung pakibatan tamo ita. Kimbalang metong. Tandaan niyo po, kanyang may binyag tamo, mumunang pengako tamo, sakwil tamo yung marok. Nyapatsete niyan, depatan gusto, mayap, yung kapatad, may nasakit ka tuto, pero lapitan me, ituro mo, itang gewa ng marok. Patsay may kiramdam, maus ka pang, may tungod duwan testigo. At bangkanita, lawan din sitwasyon, sopan, yung kapatid, akit na yung kamaliana. Pero, no kayo makiramdam, dalami, kayong kapulungan ng Santa Iglesia. At nung iyo pa makiramdam, ay ituring ming makaluwal kay katamo, kay Santa Iglesia. Pero ay mayayari ka rin. Ulin sindo ng Isus, in power na ning panalangin. Pangadi tayo. So ngini,
ining ebanghelyo karinya lumub. Nung kanya mayayari, ang ebanghelyo katangal do. Yan pong pigugunamang ke, may ngatlong paralan ni Jesus. Puntalan me, o kaya manukikan kayabe mo, o kaya king Santa Iglesia. Nung pa makiramdam, well, paboren mo niya mo, at lula pong steps, ne? Siguro niyang isip-isipan ko, lalawa ng Pedro ini, 3 steps, times 2. 6. Digdagan niya pang metong. Ne? Niya lumapit siya, Ginoo, potang may kasali ang kapatid ko kanako. Pilang beses keng patawaran? 7 beses? Bagay po, mayap na yung balita ini kay katamo, ale? Kay katamo, ang gamong misan, ale? Nyari nga lo, may kakawani la, uling, ang gamong misan. Ngayawa mo yan, mako na kabali. O kaya lakwenda ka. Iyan, 7 beses. Pero sinabi ng Jesus, ali, 7 beses. Nune, alang sukad. Alang sukad. Bakit? Uling makanya niyang magari in Diyos. Misan po, makiramdam po kanita pa, may bilib ko ketang meto a kursilista, mamiyayang tok, maleldo. At sinabi na, Jesus, nga na, makanano, karagul, kayang patawad. Ading sukad, nga na, ala, niya kano, makapakuya king krus, alang sukad. May bilib ko kaya, uling, pag nakaya kay katamo, Jesus, alang sukad, ipamamatawad. Nung, guri tayang apusan, Jesus. Kining kakatang ebanghelyo, medyo ting problema kayo translation. Kaya tayo makaimpenamdaman. Huling translation na, sinabi ng Jesus, makanya niyang magari yung Diyos. Nga na, ing hari, hinaus nala, rin kayang alipan. Bang kanita, adwanana na lang kwenta, kem pautang da. At delaring metong, maragulya kano utang. Kaya ni translation na, at niya kanong utang 10,000 pesos. 10,000. Kaya ba't ining kalupan ng mikiutang kaya? Magkano yung utang na kano? 5,000 mo pesos. Yung totoo na po nini, kaya tayo makaimpanamdaman nini, uling bala mo, kung paramin 10,000, kung 500, bala mo, nakalya pa mo rin. Pero siguro nung 10,000 yung utang, no? Kaya ba't yung utang nanin metong 50 centimos ang intindihan tayo. Di takya utang. So nang gawanan ng hari niyang muntaya, migparuguruguya. Maragulya utang, kaya makapamayad. Biro-biro nung pisalida la rin kayang asawa, yung kayang anak. Ne? Yung nagpibandyan daw. So migparuguruguyan. At sinabi na, di ninyo ko pong panahon makabayad. So, mo yung pipatawaran ng utang, nun gawaning malaya. At kanyang lumulya, ining mi patawaran, ikit din kayang kalupang alipan. At kanyang utang kaya, 50 centimos. Nang gawa na kinwelyo ne, sekal ne, batal. Bayaranan mo ko nga na. Kay ba't, migparuguruguya naman rin kayo. Bayang makabayad. Pero, nang milyari, ala, inepekiran doon, pepasukul ne. Pepasukul ne. At din kayang kalupang alipan, may nasakit laking milyari, uling balura no nang gewana, ning karelang Panginoon kaya. Nya, belitara ng gewana, ninintao. Anya pong pigugunamang kini, o ba't kay batay ba na pa mo? Pepatawaran ng hari at kalwal na, kalingwanan ng milyari, ne? Yung bagay po, o inisakit tamong yan, eh. Saugli tamo mong mangalingwan tanggan. E po tutoy ta? Nen mong mangumpil ko po, kasimple na yung pakibat, amen. Ang pungat ke kan timurin. Ulit-ulitang ke po,
karentegawan. So patsay nga na kay may kapakibat, kayo pungkot nan kuwa ko karentegawan. Pota lumapit lay, makapakibat ng anak. Eh? O, nanon pakibat na tegawan ako. Makibat ka, nga na. Nanuyapin po yung pakibat na, makibat ka, nga na. Nanuyapin po yung pakibat na, kaya po balo. Bagos kay batay ba ko pa sinabi? Metong ya pong sakit tamoy ni. Ing saugli tamo mong mga lingwan. Saugli. At ing atatanda ng tamo mo, itang kekatang karapatan mo. Ing atatanda ng tamo mo, itang kekatamo. Akalingwan tamo, ing bibig grasya, kekatamo. Anya pong pigugunamang kini. Lalong-lalo na, anyang delare iningebisang mamatawad, alipan, king karelang hari. Sabi na ng hari, alakang kwentang alipan, nga na. Bakit kaya o talayang kwenta? Well, nakpubalo ng dindam yun ay ni Misa na sabi ko na, intaong makwenta, muli ang alang kwenta. Intaong makwenta, muli ang alang kwenta. Lalong-lalo na, potang impisasabihan, grasya na ning apong Ginoo. Uling ng apong Ginoo, alang sukad. Nung ita mo po kaya yung apong Ginoo, potang Domingo na, lumapit la rin tao kay katama. Bubukal na kasiguro dayan eh. O Reni na naman, sumisino naman kanina Reni, ulit-ulitan da na mo. E po balang Dominguari, magkumpisata mo, may kasala ko. Metong yung katutuan ni kimbalayanan ng Diyos, ingupayan ng pamikasala at suyaken. But, we have power over sin. Uling ang Ginoo, pepatawara na katamo. At yung adwa na kay katamo, itang pamipatawad ay ita, yan naman dapat magus king kay katamo, pamiyabi-yabi, king kayang malayan. Balo ko po, malalagwa. Nang kay dandaman mong, kay matenla, metein in tatang, at yung ima, pepasulat no lagyurin kayang anak pereng metong, ni inabi. Bakit? Uling matinding gawa ng pamikasala. Ere inabe. Ere patawaran. Kaya pubalo ng penamdamanan nitang metehan nita. O kaya, ere may asawa. Meteing asawa na. Ay meteing metong karing anak. Listal retang kay, panalangin na rin malugod kay kang anak, alayin tatang. Alayin tatang. Bakit? Well, ulimik taksilya. Malalagwa, ing pikasalanan da ka rin kapatan. Malalagwa. Bakit? At sinabi ni sasabihan tamo, to err is human. To forgive is divine. Impamamatawad, manibatan, kay akong Ginoo. Ngayon ng Ebanghelyo kay katang dimdam, inumpisa ni Jesus, kay nintalimhaga, pepatawara ni paning hari, hining alipan. Para bang kanita itang patawad ay ita, at inggap na, yang magus, kay kaya relasyon, karing kalupa na. Unang mi bara, uling akalingwana, itang grasya. At siya tamo po ngeni, mapalyarin din nga liwaki katamo, 10, 15, 20 years, eta po may matawad, uling masakit, hinggewanan ng meto nga may kasala kay katamo. Pero tandaan tamo po, potang mamatawad tamo, yung mumunang diling magbenepisyo, aliwa naman tambi patawaran tamo, dunay tamo. Uling potang may matawad ka, malwala siyang dalan na ning grasya. Pero oras kami matawad, sumyas na kapuso kanita.
Then Dr. Ausan Dalareta, cardiosclerosis. Yan. Masyas na kapuso at masakit ng dumalan king grasya na ng apong Ginoo. Nya, mabiya ka pa, may tena ka. Uling mi bara, makadalan king lugod. At yuta mo kini, mayap yung balita yung sasabyanan ng apong Ginoo kay katamo. King kay katang komunidad, uling eta perfecto, posible mong posibleng ating pamikasala. At baka nanutang harapan po ang ating pamikasala, etamo pamburen si siyesta puso, at parati tang gaganakan, hining kay katang gagawan, silub na nitim pisamban. Manyad tang patawad, well, mo grasya yan, responsibilidad siya naman. Responsibilidad yan. Uling nung tinanggap ka, kingapong Ginoo, dapat siyang magus, karing kalupatamong tao. King misa, yung apong Ginoo, pagka nakana kay katamo, hining kayang alang sukad alagot. King misa, lusundo ng pagkalo, yung lugod na kay katamo. Potang tanggapan tayo, mabiyene yung sarili na kay katamo. Alang kondisyon. Alang kondisyon. At initatanggapan tamong apong Ginoo ngayon eh, buri na katamong gawan, kalupa na. Napin sabi ko pen, king misa, mamangantamong apong Ginoo. Maluyo po ita? Mamangantamong apong Ginoo. Pangadita mo, napotang iba't tamong sinimba, baure ng apong Ginoo, potang manikap tamo. Yeah, yung panamdamanda, lalong-lalo na, retang mikasala kay katamo. Nya kaniting misa, yang pangtaya po, yung metong intensyon, king kay katamong komunidad. Lalong-lalo na, detang atyo, king kasakitan, mamatawad. Pangaditala naman, detang mikasala. Para bang kanita, kitda, ing dalan, papunta, king pamagari na, ng Diyos. Etamo, mangalingwan. Pilan na po rin, talasawa kay kayo, Kenny? Nya pong kasal kayo, kayo may pisabi, imbalang metong. Nano kayang malyari, nung potang kasal, sabyanan ng asawa kimbalang metong. Kasal ka ta, pero ang gamong 7 beses na kang patawaran. Pwede ita? Pwede po ita. Potang manyo ka. O kaya yung anak mo, hanggang 7 beses patawaran ko. Parati mong isipan yan. Nya po tang misa nakit may anak kita, anak kita dati. O din 7 beses, ala na. Pwede ita? Pwede pa nagkatamo ng apong Ginoo. Kaluguran na kata ng apong Ginoo, kakatmuan na katamong grasya. Maning grasyang yan, yang magus, king katamong pamyabe-yabe. Sadya na lang ng sarili tamo, batayan tanggapan ng apong Ginoo, himbanalo ko man yan. At po tanggapan tayo. Tahimik tang makiramdam kayo. Makiramdam king kayang adwan kay katamo. Amen. Pasyagtamo pong ini, kay katampaniwalan. Sasalpan tayo ko kay Diyos, sigpang mayupayan to, at linalang kimbanwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng buto ng kinutamo. Kaya kagalik ang upayan ng Espiritu Santo. Mibay kang Santa Maria Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato. Mipakwi king krus, mete at mikut-kut, tinipay ka ring mete, king katungal doon sinubliang mebe. Ipeta siya banwa makalukluk, Diyos si pamayupayan to. Ipay ka rin magbalik ang keti, bano kong karimabiyang pamengamate. Sasalpan tayo ko, Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisabakding Santo, King Papataw rin kasalanan, King Pasablirang miring mete,
at at kimbi kimbi alanangga. alanangga. Amen. Amen. Manalangin tamo, king mapamakalulong igpa, banang ipayabot ing kayang pakalulo karing sabla, at nga tang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king balayan ning Diyos, in Santa Iglesia, banketa king metong ayatong mitmong kagutgutan, maging metong yan tanda ning pamikasundo at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing di napatdewakan laban kaya katamo, karing pepatawaran tana, at para karetang etapa may kapakipagkasundo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing apan na sakit tamo, detang ating sapat, akaya pandob, ape patawad kaya katamo, at para karing etapa ayadwa ng tawad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing dinapat mayap kaya katamo, detang pepasalamatan tana, at pepakit inasang makikaluguran, at para karing taong migkulang ta kapasalamatan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mamawos Kristiyano, karing karelang sarili, banuguran dala naman, detang malugod karela, ban dapat lang mayap, karetang darapat marawak karela, ban sumuyo lang manayang kayablasan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Igpa, gawan mo lang kawangis ng puso mo, rin puso mi. Kanita, may kakapayapan busal mi, ngeni at kapilan paman. Amen. Ikaw,
Kalugrang kapatid, malalangin kayo. Kaniting kayo ay kakundawin, matanggap para pa ng Diyos, si pambayupayang totoo. Tanggapane sa aning ginuitindaon ka ring gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ng kay kambalayan at tanggapan mo la rin kay kaming ayin. Manananasanang impamanyambana ng balang metong ngeni, keti magdalang kaligtasan ka ring sabla. Pagkalugwiti, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo, manatili kay kayo. At kay kaan timurin, Yat na ilarang pusoy. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Impasalamatan na kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos ng alanganga at lubos mayupaya. Alam ko pa sing awas mo kay kami, king betong abayo at lalong makapagmula ng biye. O Diyos ng lugod at pakalulo, parati kang makasadyang mamatawid. Makasalanan kami, at agkatan mo kaming manalig king kang pakalulo. Ulit-ulit, lebagan miya ing kang kasunduan, dapat emo na kayo man pepayimburisan. Lipat na nita, kapamilya taning anak mo, Yesu Kristong Ginume, lalo mong biklod, matalik ing kang sarili, king pamilyanan ng tao, kapamilya taning metong abuklod a kapilan man malyaring siran. Ngayon ng oras, ban magbalik ka kaya imbalayan mo, at magpayo kang Kristong anak mo, metong panahon ng grasya at pamikasundo. Agkatan na kaming sumuyo, king pamilyana ng ketawan, kapamilya taning pamamuklat mi karing kay kaming puso, king kaganapan ng banal espiritu. King kapagmulalan at kapasalamatan, pakyabi mi laring siwalami karing koro ng banwa, bani pasyag ing upaya ng kekang lugod, at idaliting kaligtasan na mikang Kristo at ngamingan kakanta. Diyos ang may kaya, bitno'y manuat, ing labuat, ing kekang ligaya. Banal, 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 ing inuat, Diyos ang may kaya, bitno'y manuat, ing labuat, ing kekang ligaya. Hosana, Hosana, ing kapatas-katasan. Hosana, Hosana, ing kapatas-katasan. Banal, 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 ginuat, Diyos ang may kaya, ikno'y manuat, ing labuat, ing kekang ligaya. Banal, 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 ginuat, Diyos ang may kaya, ikno'y manuat, ing labuat, ing kekang ligaya. Tunay kaping banaloy pa, ikay panipataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalong pumi, papanalan mula sana tingayin king Espiritu. Ban para kay kami, magawa ng katawan, ampong daya, ng kinuming Heso Kristo. Bayo may daon ko sa loop, yung pamaylas at kamatayan, kinuwani yung tinapi, at ipasalamat siya kay ka. Pirasan at binyanay ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at kananyi. Iting ka na akong katawan, amitawan parang kekay.
Makain mo naman kay Bataning Apunan, kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat kay ka. At pinyo kalis ka rin kayang disipulo at ngala. Tanggapan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya. Hindaya ng payo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapikaganakan kanako. Pasyag tayong ining misteryo ni kasalpantayanan. Cristo medega, ni Cristo sinubli ang nebe, ni Cristo datang lang, wakas ng panahon, ing wakas ng Iyang ang kakanakan mo pa ing kamatayan at pamayubli ng baby ng anak mo, daraon miya kaya iting tinapin ng imbiye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mi pa salamatan kaya, impepalirian mo kaming matampang talakad kay banal mong arapan at sumuyo kaya. Mapagkumbabami ang pagamuha mo, ikami nga nasanang misulusulo kay katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting betong ng banal na Espiritu. Kaya kami uwig pa, Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Man mi kinapiyasan na king lukod. Kambening kay kami Papa, Francisco, ning sablang obispo, lalong-lalo na yung kalaguran mong iaposeto, ning sablang pari, ning sablang religyoso, at yung kalaguran mong anak, kaya kay kaming arkedioceses, lalong-lalo na rin kapatid mong tinipon mo kaniting kaurasan, ban, abiyaber kampurian at pasalamatan. Nganakan mula mo naman din kapatid mong pepaynawan na at manenayang subling biye at yung sablang miyang na biye. Tanggapan mula sana kayong maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gaw mo kayong karapat dapat magkamit kayong biye alanganga. Ban kaya biya ng Maria, yung birhen na yundunan ni Diyos. Yung kayang kaluguran ni Esposo, San Jose. Kaya pwede apostol, at ting sablang santo, at hinubad kayong malmong kaburian, kayong kakapanan ng panahon, puriyan dakat palikayan, kapamilatan ni Yesu Kristong kakanganak. Kayong kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tuto, kagom ng banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggamang kingalanganga. Kimit mong lugod at kasalpantayanan, maus tamong ini kikakatang kaluguran ng pa, at nga tamongan manalangin.
Ikabos mo kami o Ginoo kayong sablang marok. Balukod mo pagkalabing kapayapan kayong panawad mi. Pan kang kasupan kay kang pakalulu. Parati kami may kabos kayong kasalanan. At miligtas kami kayong sablang kaligaligan. Kapang mananaya kami ng maligayang kapanaligan. Kay panyatan ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos. O Ginoong Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, bapiya ko kay kayo, e mo sana pabalikdan din kay kaming kasalanan, no naluan mo yung kasalpantayanan din kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangging kaburian mo, ika mabipiya at magari, mangdaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayungan. At kay kaan timurin. Masaya tapong yan ang ipakit, yung may kakamitong tamo king kapayapaan ng Kristo. Kayapan po kay kayo. Pero ng Diyos, ikang pinala ko, aring kasalanan ninya't Makaluluan, makaluluan, makaluluan mo kami. Pero ng Diyos, ikang pinala ko, aring kasalanan ninya't Makaluluan, makaluluan, makaluluan mo kami. Pero ng Diyos, ikang pinala ko, aring kasalanan ninya't O ng kordero ng Diyos, o ng milalako king kasalanan ng yato. Noon na rin mayawis king apuna na ng kordero. Gino, kumatampang tanggap kay ka, dapat yung kasme nga mano mo, kumayap na ako.
Dito pataring utos na, kanatili lakayat niya kaelan. Kalutang manatili ang kekatamu, ulining Espiritu ikalong na. Ikakalugod kamo, emuting amano, salita, ulit ikapan, at katutuan. Ikakalugod kamo, emuting amano, salita, ulit ikapan, at katutuan. Atinta mo pong second collection. Mga di tamo pa mo po. Alakad kayo po. Madalangin tamo. O Ginoo, mananunasan ng itong Eukaristiyang pikalog mo kay kami, ay impluensya nila ring dapat mi at pamiisip. Ang tabayanan na kami sana, at ay rantuntun king kang dalan ng Espiritu mo. Ito may kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk kayo po. Para nanuya po yung second collection. Para nanuya po yung second collection. Madam. Apang Aida. So, di po makakabit kini, siguro i-announce ko la rin na po. Datang kay katamong binye offering para kay Virgen de los Remedios, love offering. So, San Agustin, 8,959. Sitio Virgen de los Remedios, 9,213. Santa Ursula, 10,823. Santa Ines, 11,109.
301 and 10 centavos. 10 centavos. San Juan Nepo, 12,431. San Juan Bautista, 13,723. San Nicolas, 13,834 and 25 centavos. San Miguel, 21,725. So yung pong total na binyeta mo, love offering for Virgen de los Remedios, 101,409 and 35 centavos. So, dini pong kay katamong Ali Kumareni para kay koronasyon, dini po gamitan tala kay ning kay katanta talakada parokya kay para kareng kapatada Aita. Ne? So, malambat na panahon, siguro pasalamatan tayo nga pong Ginoo, ini may kapagplano tayong patalakad parokya para karela. Pangadita mo na sana may kapari mo namang Aita. Banda, i-assign tayo namang karela. Santing po siguro ito, banda po itang makatalakad siya, kaki, kulot siya, they can identify with him. Ne po. So, pangadita tayo po ito. Talakad tayo po. Yung Ginoo manatili kay kayo. At kay kaan timurin. At yung may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo nga. Ni Pa, ampon ng anak, ampon ni Espiritu Santo. Amen. Umeta ng ini at pakiabutan tamparating maging mapamatawad, kalupan ng Diyos ang mapamatawad kay katamo. Salamat, King Diyos.